Tanda balik na pongkira buntao tondog batu tutun lago pemasusan. Tanda balik na Nene Rensa batu mebali patongko tutun lago bapak susan. Tanda balik na Bapak Biner ilaga Papua tutun lago nampi. Tanda balik na Bapak Biner ilaga Papua tutun lago Malaysia Batu Besi. Tanda balik na Bapak Biner ilaga Papua tutun lago Pemasitri. Tanda balik na Pemorena Timika Papua tutun lago Pemasitri. Tanda balik na Makafio tutun lago Nenek Sepri. Tanda balik na Pongkiar Buntau atau Batu tutun lago Nenek Sepri. Tanda balik na Bapak Friska atau Nenek Krisya Bolu tutun lago Nenek Sepri. Tanda balik na Nenek Ian Tampun Nalo tutun lago Bapak Jus atau Nenek Sepri. La tutukan ni Mesiman rokote palisura la na salon na bating inene alabentua la rokote bomong kalua na lalang kalok na mariung. Maka lima na lagu buat tabe tamate barung barung di pamadatu si manta madalang tama di botau labi. Tabe ambe madatu si mandindo terromalabi. Tu marasam panalong sampang palaran nampak na bote di bolong lantai lantang karampuang boyo lantai garung ka apulempang. Nakuha kanan atau maala putal lampa toleran na angkan na temay dosak kapunan nao alagotom dot kamatang nabi. Katapuan ang kamarintin ang mirampong pumitu asundon tondot kamatang nabi yung tiuna alapan na di bolong yung itesak ka na tamaabi ang tenirame. Tangala di bela lagi papalay ilang kabatang di kalemi ilang katondot kamatang nabi si misa-misa. Apabila nalalian to pasapayang alang kapuang di matuwa tinawag na parana at talong sampu aman ng kemudian nasiw pa na puwang at tolong papanasukan na lang kabatang di kalemi. Tutumang parana talong palimpag karapin na lang katondot kabatang nabi. Di bagi paupa paraya mi paparaya. Kesuli kami rompiao kami kitibalik kami paguling ambi. Lalu kami tampo maloloran dan antang gelong-gelong kadang tang silampanan. Tontong nariya pas sa pinatuwang na balayan na apakarapangan atau pumompong bulan. Makampanya manisi salah suka anak katampunan dia umpanpa. Manimpa manisi dan daporong na kamalandenan dia warantian tuyo. Kesuli kami rompiao kami kitibalik kami paguling ambi. Dapat terromen lombang mirada malangka na buntu. Tapa undi sumaya-maya daulay kunatanete. Nadiaran yang mangiri tama pangalakam pantau ilang kurra manapa nasay uran nilangi turun tanah taka di batara nasiroi ro kamaririn nalita kadi mo mangkapi inatana nakan di kalong raibo banain te kalintik marapuan to kinin ni sesay sinta lang ngame buat tua endek menta bi paraya tapatua solanasa tapo paraya lindo mairi katong konon kamarin dinami lang mo ditimang maabulolong endek mo dirande maaw tak kenesoan. Mintu saluran salubuku tutup nempa tu Nenek Sepri wala na pamanasang kaminang siya Nenek Sepri. Mintu saluran salubuku nempa tu lago Bapak Ponso wala na pamanasang kaminang siya Pongpongso. Mintu saluran salubuku nempa tu lago Pongdole wala na pamanasang kaminang siya Mintu saluran salubuku tutup Mawi Mata wala na pamanasang kaminang Mintu untuk maaraputan lah. Lari gua tabe suling karara abi ambe madatu selain doktor Romala abi. Tabe eta ku kayu lang suling karara atas iman tabu karang kalbin de isu mengalain tang hati bermanfaat. Selamat siang menjelang sore. Oke. Palembang.
Sudah ke Marombongan Palembang? Belum, Le? Belum. Oke, baik. Nanti kita lanjut. T-share remote sound system na. Ya, tapi daripada tangkian suruh. Oh, itu dari Kilomanda ini. Iya. Tanda Palina. Family. Iya. Mantap. Tongkuran Tobaran kita hari ini. Tanda Palina Pong Cipa. Balalalan. Tanda Palina Mama Ayu Balalalan. Tanda Palina. Masiko. Tuwale. Tanda Palina ni Tasya. Posatu. Tanda Palina Pong Ayu. Tuwale Balalalan. Tanda Malina ni Yoris Sitodong. Tanda Malina Pong Marga Parara. Tanda Malina Mamora Timika. Tanda Malina ni Nensi Rantetalong. Tanda Malina Musa Batu Pong Rahel Penanian. Tanda Malina Polola Patoko. Tanda Malina Mama Axel. Tanda Malina Mama Arano. Tondo Banga. Tanda Malina Nesiante Balalala. Tanda Malina Mama Alinda Tondo Banga. Tanda Malina ni Adam Patongko. Bintu na to tutumo lako Nenek na Sepri. Tanda Malina Nesir Tuwale Balalalan. Tanda Malina Tuwale Balalalan. Tanda Malina Mayuel Balalalan. Tanda Malina Pomocepa Tuwale Balalalan. Tuna to bintu na to tutumo lako Pangmalpon. Na Tanda Malina ne karay lepo lipong langit tutun lako ne enukra tabi mi depa. Ia matu rombongan na Negafra Tampan Rabu Maren ni Nantirong tutun lago Palembang rombongan na Ransi Sada Nandulan Rabu Maren ni Nantirong tutun duka lago Palembang rombongan na Riki Giong may Palobo Rabu Mabulian Bay tutun lago Palembang rombongan na Nindi Tampan Rabu Mabulian Bay tutun lago Nugra rombongan na Dr. Lin Tampan Rambo Mabulian Bay, tutun duka lagu Nenek Nanugra. Rombongan Nenek Nara, Tampan. Rambo Mabulian Bay, tutun lagu Jupri. Rombongan Nenek Dara, Tampan. Rambo Mabulian Bay, tutun lagu Nanugra. Rombongan Bapak Balu, Manggele Gilaa. Rambo Mabulian Bay, tutun lagu Nanugra. Rombongan Pak Liora, Andulan. Rambo Mabulian Bay, tutun lagu Palembang. Rombongan Pak Liani, Andulan. Rambo Mabulian Bay, tutun lagu Palembang. Rombongan Bapak Gayen, Andulan. Rambo Mabulian Bay, tutun lagu Bapak Palembang. Rombongan Nek Karisa, Tampan. Rambo Mabulian Bay, tutun lagu Nugrah. Rombongan Bapak Vanes, Rembon. Rambo Mabulian Bay, tutun lagu Con. Rombongan Bapak Sela, Andulan. Rambo Mabulian Bay, tutun lagu Palembang. Rombongan Bapak Ginan, Andulan. Rambo Mabulian Bay, tutun lagu Bapak Palembang. Rombongan Anak Jero, Tampan. Rambo Mabulian Bay, tutun lagu Nek Anugrah. Rombongan Bapak Jero, Tampan. Rambo Mabulian Bay, tutun lagu Palembang. Rombongan keluarga Nek Ongkang, Tampan.
Rambo Makbul yang lain tutul lakukan anugerah rombongan anak Melan kata tampan Rambo Makbul yang lain tutul lakukan bapak anugerah rombongan bapak Ita diubah para di Palopo Rambo duka Makbul yang lain tutul lakukan anugerah rombongan bapak Gael Boyrang Dede Toko Rambo Makbul yang lain tutul lakukan Polembang rombongan bapak Aurel Tikala Rambo Makbul yang baik, tutur lagu Bapak Nabi kata rombongan Bapak Panis, tiupak pada di Rembon Rambo Makbul yang baik, tutur lagu Joni Suladina rombongan Anak Bani, Darak Losang Talung Libu Rambo Makren dan Tirung, tutur lagu Nabi kata rombongan Bapak Riri Darak Losang Talung Libu Rambo Makbul yang baik, tutur lagu Bapak Nabi kata rombongan Bapak Rena Darak Losang Talung Libu Rambo Makbul yang baik, tutur lagu Bapak Nabi kata rombongan Anda Riso Pak Atung Mak Fani jumpa dia barang di Sanata Rambo Makbul yang baik tutul lang bapak Nabi kata dari anak sama to tu saudara selalu betul latihan tiap bulan tas kalau bapak tu itu kadang anda di kuat tabe tak saja sakaan solanasa Rombongan keempat ini pemirsa, kloter keempat. Pamira na sambako. yo lagu gua tabe lagu kita minta turang potongkong informasi lagu kita tentang kue kendaraan mobil dengan nomor polisi DP 8946 betul Pak DP 8946 warna biru di palaku mali tata biru pisido karena dentu kendaraan malindu tak ada bisa Cik 1 2 cik Aman ada ipen. Aman ipen. Wah, mana mana sambako? Oh, natampe begini sambako. Benduang tigo mi kontong tentang luka pandang jadi umuti masyarakat tiri umuti yang paling di langit nangabukod na buwangin tarong kuna kayo wasig ilulo na sem danalaw Hidik aku beruaku singgah sari si pokokku Untiro hambana datu Tasiruan nakarain Untiro hambana nara Tasiruan nabulan Susi Sari tatu lamban tentu awak tu noro Susi tane tiru mokman Pangala ama palu ningka Tutu mapan Tiumbang anak pangaluluwa sangka pangnosonan joti langit di gara kamasuni itu di kumpul mana abu itu inang singa itu singa inang lain itu lain keturi yang anda
buah kana meroro di kutang kena. Tongkong mi batur panda tikil lang pantarisan makarain na. Teni yung sali kumasuli isola pampang tanga di bera. Baru kemulaan na ko tangan na ruwalila na kila lolosukan daw din ako tangan na uro sundal lang na lepa-lepa. Turi ang ana siya nenek bang kila-kila. Bilang dolalang nilang may para kabibitmo. Bilang kamba daw na may gusto na sa nakapurulundong kong taro ang panilan ng batu. Undang paniwali na dito ng bulan nung yang saudala tiambong na pagdan batari Allah. Namin dan nenek mo po nenek. Todoromu po tahu bunga umpara pangulu makati membali yang bendang gila mengkiriti ponipara tiung bagaya dia rumana tampan zarabang makaidana bangkire gila Rio gendo kemarin pemasabi ng ilalang baitora naibit dan tungko ng mentalong sugi esunang menta abiyanan kalimbuang ang lubang abana liku borong baluan na nanay panturisan na baliyang pantasiyang nasa liko ukunan na lotong gogo nalon may soko pendioran may tora Susi duka titium bakte marasan tibas sebulan tium baka bambana bori pesunan rante leto todi yang tondo kanan sia nenek elo tengotara tangamu isan dikatau tahi kamu pelelei sama basi nenek di po nenek to sangkala pandah to dolor di po tau bunga ton na di tulang lo ke buntun na bone ton na di lada tundung kanetena to sendana bunga ton na di robo bulung di rangka ton na di yosa turunan di parimata ton na di teka buah layu di kalapa kalau gulung darah kutulara pada matiti kala wadiyo matundo ko na maripunna dahil nang nasiyang nenek pong padundan pada kabalo dahil nang batulaparan di ngayunta sangka aluangina usia di timbang penanda bisara dan nadi borong talu pada masama tendana langan tatapan naragati umba abatul panna tikin lama pantarisan na kirayan na pangaluluan na pada natitanan talu pada masamba abatulalikan talu ibu si dingayo talu bola tampu malolo Tideran dan banda tang kiro-kiro to diyong padang na pangarungan dahil ang nanik bumuterong tondo ko natarana katonggo ng mendaw sugi esukang menta abiyanan tang mika daga tang mika boyo dili to lorang kana di sabeng ka bitaru muna ke tang melolok kiampong kita mental kile me erula pagantianan Kakapatiyong makabang balarimbong pesununan kalambunan kulang yung makapantala na ka na silid din pangluluan na sarita tulang bantong pupapapapawang na dato matampo
Pentilindungi sani kan daulena karaing kalambunan to dia motondo ko makadika mata sa kadayo nan diam tulendangi. Tihong maaraton ko na malatasi na rompo sa rumatirni. Tihong maabang banasang nata apis surunan Kalimantan to diyo tanah Borneo. Pani angin ngumpul lenteng talim puru dan potongkon tanah telik dapat dari bolomo. Tumbulan di ikan jendenan mulai turun melai. Petiukan di barana jodik ngumpul lalu beni lomba ungkalu tangan langit mangkamu walau lomba kamu kalente tan bolomo. Dua orang punarintit tanah telik dapat dari bolomo baga sada sarang kamu turun pasal ini ammu. Tumulang di lomba na tinudno bisulunan na tinudno tipas sa regay na tiyang palen do tilangit tipalin imululondong. Tundno ko tingkasan tinong pisun ilang may tola. Mariolyo mulang di matarorno mura tuli. Pagkadirara mo tiro lago. Mulaan na basa matang mo bata marami kumulaliktan kung maani sosoy bola. Terong ko na li sulit di tingay hono di tiro pag kilo di sarine kalunini pagkapan na ombo matulupan na tigil lang pagtarisan na pagtaranaan na parang di saanan ng buwan kung kami ikalimbuang buma kung karanang mataway tama sore-sore kung na kumpulan dahil na siya din tinalalo. Tundo ko na ngayong umbo kalimbu ang abuma punta na nakalipong ang bulan nung pamasakipan dan batari alo. Pagapan na di umba kapantara na kanasir na sirin din umbo di yung may panang di paloko. To di yung panang titanan talo panang samba abatulalikan lini na buwa kontra kabakole bae punta. Ang gaong ko nauan ni kula kada pukui roko padang nabatara guru dahil ang nasawi ni garing tondo ko na payo patala bunga itong kasangan na to di ba ang ibon hawaru di tagi-taginan ni sulit ka iya mo karong bulaan natin lubog choy kung sukan daw rin asenti niya pa daw lang apa-apa na pa Oke, bye.
Sama dari kita lindo na, yo. Di sok-sok bedo kung baru sama. Desde que las tigas es el mal tira. Desde que las tigas. Gampang aja. Iya, nih sayur kisah dosen dosen tuh nih sayur nenek Malah pupaya le. apa lo din ada yang tentang malah apa kalau kena sayur Malah bisa besok kayak aku kembali kasih yo tolo-tolo bang kene. Naku saya terikan mo din nasi kolongkol. Orang timeno. Tama kaki di shooting to sa Serena mo. Iya. Hello guys. Halo. Iyo, Ya bogi. Sila totoo gatuan.
Taruh ka kan? Iya. Taruh mo kami tanta. Yo, Para kami taruh na manok. taruh na laman ko dak. Nakirere ali. Iya. Regent kumande mo. Kami bos banggi papyong muna dilalek. Ipo kada bari na tayo bangki may. Ganito na to iwan na. Ito nga pinikato ninyo. Ya tabi lagu pantar na pada agak kalau bila pasal serang tuyu di betul itu tangkian suruh pada sama buku.
dia mau ke papiong, dia mau ke sku, mau ke mita laleki. Boleh durung kipir tante. Oke baik. Ayo, tarik. Iya. Oke baik. Pak Karmi. Terong na neransi sa nandulan umpatung lembang sola adina terong na neransi sa nandulan umpatung lembang sola adina Negafra. Terong na negapra tampan konga umpatu pong lembang terong na negapra kung tampan konga umpatu pong lembang. Lama sama pangkung. Oke baik. Perangi tu ulang baik. Baik nama mama panas. Comeremon umpatu Joni Sola Adina. Baik nama mama panas. Comeremon umpatu Joni Sola Adina. Yate baina nenara. Darra umpatu pong angsel painane nara ngomedara umpatu pong angsel ete paina pong gael bori renteleto umpatu pong lembang paina pong gael bori renteleto umpatu pong lembang. Ete
poin na Mamanteros. Berlalekan dimulai. Poin na Mamanteros. Jadul. Poin kira-kira 4 Ada ketua om. Ada. Mamanteros. Mana. Kira-kira 4 Waduh. Ito yung napapasya. Apa kami mencontoh saya bagus. Batu Lemang. Ada Poin na papasya. Rantai po, Batu Lemang. Ito yung napuliora. Sa Nandulan, Batu Lemang. Napuliora. Sa Nandulan, Batu Lemang. Ito yung napuliani. Sa Nandulan, Ina para dikenalin na ujung-ujungnya aja. Ito yung napuliani. Sa Nandulan, Batu Lemang. Ito yung napuliani. Sampang-bunga. Batu Minumya. Penyelidikan. Sampang-bunga. Batu Minumya. Penyelidikan. Sampang-bunga. Batu Minumya. Penyelidikan. Sampang-bunga. Batu Minumya. Oh, 40 bang. Palembang ada kenapa tuh Palembang ya? Palembang. Oh, Palembang le. Kami na kami Usang Palembang. Mabing kami na kami susoy ke Iyo. kami na tuju. Iya. Penyelidikan. Sampang-bunga. Batu Minumya. Saya makan ini jangan dulu di konten ya. Bagaimana Om? Biasa sekarang makan ini. Oke, Bang. Ya, Selamat makan Om. ya makannya enak-enak. Oke, kami nanti di sana. Ya. Selamat makan. Halo guys. Halo. Selamat makan. Oke, Bang. Ah, begini nih adatnya Toraya di Rakyat. Lombok ke Labuan ya. Kenapa abangku? Ya tuh 17. Kenapa baru kelihatan ini, Abang? Tadi dicari-cari. Itu lagi ya. Oh iya. Saya tunggu yang 17 bos pilih yang bening-bening Oke. Nanti tunggu tayangan ulang. Oke. Inilah kabarnya Pak Mama aja. Iya. Apa tante? Minta air kah? Tabe. Air minum. Halo. Kenapa tidak makan Om? Tunggu. Kita belum makan. Ketemu lagi bos. Ketemu lagi Abang. Ya. Woi. Nanti selesai doa makan baru Makan. Anda tadi itu 17 dipakai pakai. Guys, ya tuh depan belum bisa makan karena taat aturan. Yang di belakang boleh. Oke. Iya. Oh ya, Bapak Ida, memberitahu Batu Minumya. Oke, makan Om, makan. Batu Minumya. Kenapa belum makan ini Om? Sementara di atas di belakang. Selamat makan. Iya, kami nanti saja. Iya. Oh? Jason. Pampero.
Iyo, tabe eden pate takian suruh ini tabe tapatan rampa patalingan duanta. Tanda balina paita palopo tu utun lako palembang. Tanda balina rama jeme Malaysia tu utun lako palembang. Nenek Rina tamuan nalo tu utun lako nenek anugerah. Tanda balina paita palopo tu utun lako nenek anugerah. Tanda balina nenek Ria palopo tu utun lako nenek anugerah. Tanda balina Mama Pitra tampang tutun lago Bapak Alembang. Tanda balina Neepata Mangalawa atau Iasang tutun lago Pak Mata. Tanda balina Mama Abadne menukan tutun lago Bapak Alembang. Tanda balina Paita Palopo tutun lago Panugra. Tanda balina Paita Palopo tutun lago Mama Eki. Tanda balina Paita Palopo tutun lago Randu. Tanda balina Paita Palopo tutun lago Mama Cio. Kami lagi maputo guys. Bagaimana? Kami lagi Columbus guys. Bagaimana Columbus? Ya. Oke, baik. Guys, kalau Columbus kita luli guys. Iya. Di Columbus kan tujuh manual ya. Kita luli Columbus. Oke. Dahil kami baru itu Columbus gila. Apa nih? Buda-buda share kah? Halo. Hindi, mangka kumande. Mangka siya kami kumande. Yo, mangka. Yo. Oke, baik. Yo. Lamang ngiro kami ya, hindi. May miro ira kami siya eh. Wah, ada palihan di sini, guys. Pembatas Surabaya. Iyo. Angker. Ini pembatas Surabaya ini, guys. Terima kasih banyak. Ya. Kami. Terima kasih banyak. Ya. Berkat keluarga dari Talung Liku. Rezeki anak jalan-jalan ini. Angker. Satu botol. Oke, baik. Sama-sama, terima kasih. Ya, sampai jumpa lagi di kapan-kapan waktu. Oke, baik. Sana kita luli lah. Nah. Irutok. Dito nang jago eh. Ya, itu. Wah, deh. Pak beli apa tuh, Om? Beli apa teh? Apa teh bos setelah? Tadi bos. Pak beli jago. Jago. Oke, baik. Oke baik. Buat lo di mereka apa ikan di lantai apa eh? Halo. Apa lagi? Selamat pagi dari dapurnya. Selamat Weh, hebat sekali di sini guys. Iya. Oke. Weh. Dia sama Asia. Mama 3. Mama 2. Oke, baik. Seru. Bye. Wah. Dia kalau dilarang dia tuh, Om. Dia lah dilarang. Dai. Tae. Oh, tae boleh.
Dah kami gimana kami total 5,000. Apa Oh. Iya raga. Mana para tempat tu bakal mana pa tu. Oke om. Supir dia. Apa mentas hukum yong? Ele. Apa mentamit letemi? Tasya. Tasya naturalan. Aman le. Oke baik. Oke om. Mantap. Warna putih guys. Dua segar. Iya. Iya. Oke baik. Dan mereka. Ada dulu pemirsa. Oke om. Selamat makan om. Lada aku wasit. Bisa dikira mantan lantang kibuku bulan nakumba disusui beranikah. Kalau pasang kira tutup dengan kurula mati ada di antara nakuni nasional sang dirang potong lenteng itu tentang tisu kamudu. Salah nak lagu kita turun potongkan para yasan dah soal nasab. Oh ya, baik kelas istirahat lagi. Tuto mengurah ini komita sering ini. Mako ini, plekan baskor, tuto main ramai. Oke om. Midomi sudah nanti kamu. Halo, Bunda. Iya. Ya tadi dek gunakan lah belum bisa tuh bahkan kendaraan supaya bikin bulawan dan kendaraan daya mengelapa nah di mobil keluarga atas suhu dengan nama siapa di rumah dan lima gula si pang di lebih kuda dari kudangan sana keluar DP 179 JI betul Pak DP 179 JI mohon dipindah parkirkan. Sekian dan terima kasih. Kekuatan itu tungku terluka orang pamai ketua namu dah. Pakai betul tekan betul ya sete. Mama muna konti kami mama wala na ata suicide. Yate pasanan ka tondo. Kurang apa teman kau ini tu bine? Mana ini teman kau ini?
Kita memasuki acara istirahat. Bos, spill dulu di lantangnya Nek Nugra. Ini kah? Biasa muda saya Menko. Mana mau menolak? Ini di lantangnya Nek Nugra ini. Tidak ada ini. Enak ya, Baskom. Halo. Kita memasuki acara istirahat, guys. Nah, kita sudah mau makan siang dulu. Om, ada ke 100? Bagaimana pun ada 100 nah kami ini baru mau makan masih sudah lapar tapi apa boleh buat orang sibuk. Iya. Iya. Kita tidak mau pasar roh. Iya, betul. Di kopi lagi. Ini kan. Tadi na kan natin. Weh, mana sumpah pentol lo Bisa merkape ikan itu? Oke. Oke, kita istirahat dulu, guys. Mantap.